kontranarativa, odnosno alternativnih narativa, jeste da proizvodi neke pozitivne narative, odnosno da priča pozitivne priče u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima mnogo pozitivnih priča i naš je zadatak, odnosno naša misija jeste da ispričamo upravo te pozitivne priče. Nekako više radimo u ovoj offline sferi, odnosno pomoću nekih kampova na kojima se mladi upoznaju. Stvaramo to neko zajedništvo i naravno da kada se mladi upoznaju i kada sruše te predrasude prema drugim nacionalnostima, onda naravno da neće doći u svojoj kući i preko svog naloga, onako snažni, napisati neke ružne komentare upravo bazirane tu nacionalnoj osnovi. Mogu se boriti najprije da ne lajkaju takve komentare, da prijavljuju kao govor mržnje. Mogu se boriti time da komentiraju suprotno od onoga što je napisano, da upozoravaju da je to govor mržnje i da to nije sloboda govora. I da to ugrožava slobodu i slobodni opstanak u Bosni i Hercegovini.